Дим порса чай. Не бародаро хон шурбо кардагай бародари мо. О, бародара Давука. Турбор шахси тешо. Azarşo kime koydu Ayca? Amca akın kanal asas kardeşim maksat diyorum ki alo abzanımı şahit olsa ara amca istirahat. Ne der peşi halakkayı bu yakta çeşme hasaki çenişlengi siydi ziyota 10 dedi. اینا برادرها در حالت نبودن سوئد این ماشین استفاده بره اینا جوی سوئد زدگی بود به اکومولاتور سوئد ما بنوشتگی هست اینا داره کمرو بزن زره آسیب زیاد یا سوئد باش کشید Ne bachcha vardı. Soloki apota din porsa me vardı onun şurbu var. Diyim porsayı. Dadara kamaro. Бачоина соат ай 20-19 та гузаштаги шав. Мо ина теорӣ хундан ба бегаҳ дорем. این همش سقل دست کو ای روشن کنه Jön saçı tutamam lan. Aslında yüzüm dakmış. Ne yapıyor başım var? İbaro çiyay. Çikome neca çime pazey? Jakın. Agar bu koyu kimi fahmi çiyay. Hestes dadeni. Dadeni sabır beni barada. Beşki jagon si. Jagon si. Ya bir haç çıkray mı o hami? Ya kadılom nemsen teşbih. Aa ya gülmeşi. Tamam avşan onu bağlar besi. Ha. Onu kavray. Amca kadının İspanya'da Marnavat kardagi da fagam be peşo kan. Taşo. Taşo bak. Ya Sağdan ne gelip size kişi var. Yo şu atan burası. Хубина бародаро ай ҳама ҷои беҳтарин барои истироҳат
Ya to bezme, ne, 100 gram da. Bas. Bezme saat kaç uçuyor? Bak bezme ya. Lan çok başa böyle bre. Devam et. Ne bak ya böyle tamam. Adam ne burada kurabiliyor? Bak şöyle böyle saat. Bak çek. Ya kan sadece böyle. Bak böyle daha çok süper. Lakçam yani kamera. نه برادرها ما گوشتی تنوری ما کیو کردیم برای در تنور گذاشتن. این چی خاصیت داره اکثر بهشون بشونید؟ Bahan buat apa? Tak kerja. Hadi kau tak. Boleh ambil. Ni ni, aku nak kerja pesan tak. Kau letak sang sini ni. خیلی ما گوشت تای سان کردیم نمیدونم تای سانی گوشت ما چی میشه اوکی بچه میبینید تو بعدی نیم ساعت بعد میبینید که در اینجا چی میشه ساعت 8:18 چند میشه چند میشه چند میشه برادران 25 minut گوشت ما در لخچه میشه چی میشه اوکی بچه خیلی میبینید در اون شکلی دو تا خوکش نمیبرم خونه ولی که مردم جمع گیر که گوشت نپزه بچه بودن گوشت نمونیم عبید بعد نه برادرم تفیش ای تفی میشه واقع تفیش دختین نمیدونم نگوی اوش پلاو باشه تفیش دختن خیلی بعدی بیستن نمیدونم نمیدونم چی گفت این موینا گوشت ما میکنیم اگر پخته باشه نه پخته باشه بای سر میدوزیمش چای سنگو را بی تسب کن اوش را بی چی گپه؟ کلاه چورا کمی سوزی؟ آنا گوشتی پختگی رنگی ماهی با مزش دیگه گوشت نه برادرها گوشت ما تیوشی مرحمت کنید محکمه خیلیش
باشه